Kana ganing na sila item, meaning na sila item, tutulo na sila, tapos mawawa sila. Kay mo sila sa abroad. Yeah. Di ba sagpa na siya sa atong education system? O, kisa man din ang mo abroad. And then, you would see majority of them would leave. Ang magpabili lang, dito ka to, mga grabe jud ka patriotic, or ka to na backer. Real talk man na. I don't want to be the peddler of creating something that's not responsible on social media. Nakairita nga, nag-comment sila dito ngayon sila na sa luto yun nila, na kanang marag, kanang, this is alarming. Ang problema magod sa tuwa, we are not proactive. We only respond when the problems exist. Tama. Dali lang siguro ko. Hapon na ba to? Gabi na kay late ta. First, apologize na kay late ta kang sir. Sir, sorry kayo sir ha. Late sir. And naaday may karon sa pwede na mag-start? Or pwede ta? Dili ako talaga. Pwede na to. Mag-apologize ng tanan kang sir. Pwede, pero depende. Di, pero mag-apologize. Alright. Unprofessional kayo ta. Hoy, lesson learned sa to anihang ang mga podcaster, ha? Oo. Okay. Basig nagtuo mo 1,000 na inyong followers, ha? Mga ulo, ha? Maulaw to sa kuan ni Sir, 300K. Pero, special guest pa na to si Sir today. Oo. Sige, introduce, Ben, ang atong special guest. Sige, grabe no. Grabe na jud akong kaulaw. akong ka-pressure, akong ka-stress. Mas stress pa ni sa akong work. Pero kani siya na tao is way back high school, kailan ako daan sa iyaha. He's one of the most one of the most mga intelligent person sa mong batch. Kaya ni man na, Ben. Kaya ni man. Yeah. So dapat jud nindot ako introduction ani para dili sa mot o kabad trip si sir. Batchmate Bawi high agad. school sa Santo Tomas National High School, and then iyahang growth ang pagka person karon is taas na jud iyahang naabot, and then is one of the most respected sa mga teachers or instructors diri sa Philippines. So kita nagpa-late no. Sorry kay Sir. Deserve ni Sir ang ingani gyud. So allow me to introduce Sir Froilan Jake Obial. Yes, Sir Froilan. Sir, Welcome pwede to... mo kasabaan, sir, ha? Hindi na mga ikat, sir. And aside from that, guys, tarita sa Sati skincare karon. Nani siya sa may bati na closing lang, guys. Gusto mong pagwapo, nami mga nasa mga services diri guys. I-provide na mga ilakang Facebook link diri sa mga podcast. Check lang ninyo after. And balik hi sir. Yes. Sir Froilan. Balik Hi, ka, sir. Hi, Good everyone. afternoon. Isa Hello. ni sir, mga kuwan lang. Thanks for having me diri sa inyong show. Salamat. Maayong hapon. Ngayong hapon. Si sir kay teacher by profession. Yes. And How long have you been teaching na sir? I've been doing this for quite some time already. So, I started doing this firstly as a professor. So, when I finished college, I got to work in my alma mater. And then, I alma taught mater where? University of Mindanao sa Maine. UM? And then, I got to work there. They told me to apply. And then, I got to work there. So, basically, it's more than a decade now of doing this. Although right now, I don't really teach in the school. I teach in a review center setup. So, basically, mga more than 10 years, mga 15 years, 17. And aside ani content creator po si sir. By Yes. accident, by accident. By Because accident? I Why? did not actually want to do it. Kay, it was, before, I'm a believer in professionalism. For example, you don't actually, like, I see people doing it now. Well, I understand that
people want to create content. So before, I didn't think na it could be done when it was not done quite a lot yet. So dati, mag-video-video me sa klase, pero wala lang siya, video-video lang, not really intended for posting. And then, I believe it was in Cebu back in 2024, 2 years back. So they said, I had a class in Mandaue City specifically. And then, it was a fun activity thing. Tapos, what happened was, so one of my students, si Kia, took a video of me, nga nagaklase. It was really a random reaction that I did. So, eventually, after that, it went really viral to a point na I knew I had a viral video before nga student po na nagkuha. It was covered locally sa GMA sa Davao, sa Cebu. Pero I didn't expect that videos like that would reach such clout. Kay it came a point na, if I'm not mistaken, I think Brett Manrock, he shared it, he commented, and then it even reached Hollywood. The actress, Oscar winner Viola Davis, she shared, I think, commented on the video that was posted. So after which, wala nitabo, I think there were some people came to me, they asked me to do things, tapos it was just a blur. And then after which, we did a video na pod sa Cebu, and then accidentally, it was just me singing. And then I remember it was a Valentine's Day, so I was not really kind of not in the mood niya. Kaya feeling ako ang mga estudyante pag ingana dili sila sa wala sila sa mood pod kay, di ba? People want to have fun on a Valentine's Day. So it was a video, and then the singer was really good, si Kenneth. Someone took a video. It was not my video. And then I thought it was so fun. So I asked the person niya, pwede ba na ako makuha ang video? Tapos I posted it at around 4 p.m. and then on TikTok. And at that point, gamay akong following sa TikTok at nga time. And then sa Facebook. And then eventually, the video really like went viral. My following spiked and so I did not want to do it originally because that's what I would usually do in my class, pero people wanted me to do it already, so they would ask me, sir, mag-video ta marana, or sir, video may magingana. So na-realize na ko, I did not even know when people would ask me, ninot yung mga content. I did not think it was content. I was just, sharing what happens in my classroom. Sa mga Moding dili accident. aware, unsa to siya video, sir? It was a singing video. So in the class, what I would usually do would be, someone would sing, tapos nako sa kilid. The reason really is not for me to get the clout. It's really for hyping the crowd. Kaya it's hard to perform when people are nonchalant or not responsive. Diba? So you have to Warm it up. keep them sustained. So if like the song isn't that popular, or you have to tell them to react so that the performer would feel like they have the crowd. And then eventually that, but really sings well. So eventually it got shared, etc. And then from that, nakakanta-kanta, in a classroom now, when I would come, they would say, sir, pakanta, tapos mag-record ng video, Tapos ako, nag-decide ko na mag-record ng video, kay mahadlok ko nga, kung ang uban ng mukha og video, basig layon siya pag-splice or pag-edit. And so I would ask the student, okay lang ba if i-post na ko siya? Kay, in our generation now, people have cameras and they would just take videos of whatever it is. So kato lang, nag-decide ko, okay, I'll take the lead na lang on creating videos like that. Mao di ang accident. You're still creating contents Ay, right now. dili kayo siya nga na actually sa karon medyo dili na kayo kay na-realize na ko murag amot ba tama bang term na murag na sensationalize kay ang nga setup, and ang pinaka I feel like some people do not get what we're doing, and there are other people who think na it's just for lingaw-lingaw, but like I remember I had an interview on a national TV show, tapos I think it was a very good interview, but the questions became like, how would you manage to make sure that the class is still Engaging. listening or engaged in your class? So I thought, basig ma-misunderstand or ma-misinterpret sa uban niya, kuan ni kanang lingaw-lingaw lang ni, when clearly the intention is just to make sure nga dili mawala ang interest sa mga bata. So I still post it every now and then. If na jud mga impressive jud kayo nga mga estudyante or lingaw, unya ang uban pud kay maingon, na pud jud clamor from the students na like if I would like post something tapos ang ilang video wala pa na post, man sir, i-post po na ang among video. So murag na pud siya responsibility nga
basig ma-feel nila nga dili nindot ilang ginakanta. So sometimes I Ah. would also still. So, sa pag-post sa videos, are you selective na katulang mga nindot o tingog ang i-post? Or Actually, dili pod kay there was a video that I posted sa Cebu, si Marilyn. It was really funny because it was an accident. She volunteered to sing. She has tone deaf jud siya, like yabag jud kang video, and I think it's still viral on TikTok. Sometimes it still gets views. And then it was just so viral. The crowd was so hyped because of that. So some of the things I would consider would be, for example, the energy that the video has. Kay pag super lingaw ang video, nga ako mismo, marag, I am my own auditor, kumbaga. So, for example, kung tanong ako, pag malingaw kay ko, kung ako sa akong level malingaw ko, feeling ako, worth it siya i-post. Kay, I'm quite critical in terms of what I see on social media. So, if I feel na uban na medyo, ang kanta kay medyo malaswa, for example, like, there was one student who would do the katong naman to'y famous singer nga si, I will not name the name, pero katong singer nga, taga Bukidnon. Tapos, na siya yung marag, kanta sa lyrics na katong marag, ayaw, cool, something like that. Oo. Tapos, I feel like, that may not be very knowing the kind of audience that I have. We are in the education. I do not like the kind of I know that's na siya sariling yung audience, and I respect that kind of entertainment, pero that may not be suitable sa audiences nga na ako, and it might be misunderstood. So mingon ko sa katong nagkanta nga dili lang sana ko to siya i-post, pwede rat dire, pero dili to siya i-post kay I don't want to be the peddler of creating something that's not responsible on social media. how about nabay like daghan og katawag ani daghan og ganahan sa video? Is there something napoy times ba na naka Kalma lang, okay na ko. Okay na. Okay na ko. Kalma lang mo guys, okay na ko. Naulian ako. Uli ana ka. Oo, sige, go. Okay, ay kanang nabay times na napoy mga negative or unsa na mga harsh comments imuhang na ano. Harsh comments. Usually ang comments, harsh comments. Like mga attack Yeah, comments. attack comments. Kay syempre you cannot please everyone. Oo. Feeling na ako wala kaayo. I think wala gabasa juga comments good. Di na pod kaayo, pero dati I remember I did a video kay as obvious clearly I am nada ko i-share na kay on Instagram I think it was posted, tapos I feel like eventually the video now is not about the video but my sexuality. Oh. Murag ingana na siya, murag kay LGBT siya. Kay Oyotarium. ingana na. So murag ingana, tapos pag ingana ang mga comments, I'm kind of understanding where it's coming from. So if example di siya ganahan kay kay preference actually niya, mag-reflect siya sa imong personality. Kana murag wala ko ilabot kaayo. Kay I think it speaks more of the person than me. Pero I tried mag one video that I did na medyo, I really expected na i-bash ko. So, it was a fun video that we did in Jensen, I believe. It was our final coaching. So, the crowd was quite, medyo hinay ang crowd na to. Magkatulugon sila. Tapos, nailalaki na ni kanta, unya, nalingaw sila, marag gina-push binila kanang clout. Sige, love team. So, we sang the song, and then, ambot game pud kay siya. So we went to the crowd and there was a video. So I tried to post it on TikTok. That was my barometer, litmus test kung i-bash ba ko ani. That means people expect me to be something. And then to my surprise, wala man ata ko ato gi-bash. Murag I remember the caption was murag kanina ang Don Bell sa Jensen, marangana. So I was expecting that people would and I'm older than the guy, pero he stopped. So I was expecting na i-bash ko, pero wala man pod. Kaya I think people, I don't know, I'm just so lucky perhaps that people would see through it. Nga, dili siya flirty. Kaya naman dyan ko ba na medyo flirty na dyan a little bit. Wala man hinoon. Nalang dyan ka ng Nagidili ni mo mga every now and then na mo comment og medyo negative, or natoy one time nga kanang flat, example na iba flat, or kanang mga tao nga mga experts siguro, or maybe they really are experts. So I have to thank my friend, ako'y friend as Ezekiel nga drag queen, nga pag iawayon ako or may nga naman ako sis kanang i-fight please. So mana na siya nga kanang ako'y comment na. So yung awayo na nga, na siya. Pero pag ingana, or pag sobrang good ka negative na matimingan, karon naman ko din na ako siya mapas ang mga old videos. Kasi gina-block na lang na ako siya diretso, or ako na lang siya gina-delete. Kay I feel like
I know people would want to have those comments because it will breed more engagement. Right. But I feel like it's very irresponsible to use social media in that capacity. Kaya di ba we're already very polarized, divided naman tanga mga tao. Correct. So let's not add up to that. Let's not add fuel to the fire, kumbaga. Sir, kinsay mong inspiration sa ing ana? Wala ko eh. Dili kay. Ano man gud siya, culture jud siya sa review center nga nami nga na. So ang ang setup kay kumbaga magkuan mi magpa-quiz. Kung dili ka kapasar, tanang mabagsak among i-collect ang ilang papel. Tapos bunuton dito. Kung kinsa mo kanta. Bunuton dito kung kinsa ang Mag-perform. perform. Dili siya necessarily singing, pero knowing that we are as they say, karaoke capital Country. of the world, diba? So, I believe in the Philippines, people sing than read. Sing more than read. So let's use that. So, kato nagpakanta-kanta ko, and eventually, sa tanan na kong natuan, wala ang puning reklamo so far. Napuyo ba? Dili sila mo kanta. So, we respect that. But knowing that we are Filipinos, I feel like, kana, and ever since Manggod, I'm really a lover of arts, theater, for example, or like I want to sing, but not everybody could sing. Sana kayo mga nag-count ang sorry. Unsa da, sir? Mga nag-count ka ng mga nag-review and they recognize you in social media and then they're like, Do you want to sing? Unsa ba? Like, Ay mo, instructor na ko ni sa kuan ana. Like, in a way siguro, I cannot really speak on behalf of those kay syempre, wala man pud yung kabaloon sa ang dagan sa reaction. Pero na ako'y masana comments ana nga because lingaw kayo ang video, na-inspire me nga mag-review or kana mga napud yung uban na mo comment lang na you make me happy kay I'm sad ananagot. So nga ang mga content napoy may nga pero more than that, to be honest, surprising jud kay siya. Kay wala jud nako siya. I really wanted to do talking pero ang pinaka-weird when people would message me and would say, Ma'am, sir, kanang ako ding anak kay singer, so magpa-vocal coach daw. So feeling, kay if you would see videos, if i-insert sa yung edit, nag-edit mo, wala. yeah. I-insert, dire siya. So pag makita niyo mo dito, nag-react ko sa video. So pag nindot, nakoy ginabot na high kick, na pag high kick ko, that means nalipay ko kanang na impressed jud kayo ko kay dali makay ko brag in the Philippines magud it's hard to be impressed knowing that almost everybody can sing. So if you could sing well, then that's so impressive. So kato marag ikaw sir, do you sing? no, not really. Feeling nako siguro before when we were in high school, I was a part of the choir sa high school. Choir. Pero, to be fair, anybody can be a part of the choir if you're not tone deaf. Kaya dili man gud mo kailangan in fact, I feel nga kung choir ka, dili jud mo ma-express imong tinuod na vocal. Bakit bawal man ka magkulot. Bawal man ka mag-center gyud ikaw gyud ang star. Oh. Bawal man ka magbida-bida, kumbaga. Correct. So before I sang in choir pag high school, I really thought that I could sing. Unya, nagsige mo og istorya kay kaniman. So pag college nag-masscom ko for 1 year tapos sa English pa ako major. So parts sa istorya tapos dito nag-review center pa jud ko sa FTRC. So strange jud kayo akong tingog. So when you are a singer, you have to diba talk less and sing more. I feel like di na mahitabo. Maka-harmonize lang siguro ko kung so tama. Sige na sir. Do. Nag-harmonize ko sir pag dili late ang singer. Ay, sorry. We just missed it, sir. Sige. Sir, wag ka Ay, sorry. mention ni mo na katong Sorry. mabagsak imo mga reviews kay magbunot tapos pakantaon. Wala ba ni kanta og touch by touch na do sa ila? Walay ni katag. Ay, sir, sa generation man nimo. So, Sakpan. Hindi ko pwede. Sakpan ka. pero naay mga kanta nga dili gud siya mawala kay I feel like 2010s are it. Like mga kanta nila Katy Perry or OPM. OPM is never like mga sa mga pinaka. Kasi mga go to Rosella ano, Vo. go to karaoke. Ako or sa mga estudyante? Siya, charot. Ikaw, sir. Katonganan to? Sige. Late back ka. Unsa ganito sa mo question sa ako Go to sa ako karaoke. or sa mga estudyante? Imo. Ako wala man ko nag-video kay sir. Ay kana siguro wala. Ay
Wala, day, wala. Pero una jud day nimo ma-search ba kanang pag Wala lagi, example, sir. mga Ano mamagus ka? birthday. Char lang. Wala ko nag... Feeling mo na ko kay murag awkwardan ko mo kanta. Feeling na ko murag, labi na karon nga nagapakanta ko, people think that I could sing. Ah, So kung actually. mabidyohan siya, Ah. tapos may isang, ano ba pag, like, nato yung nag-comment before nga, nag-harmonize ko, tapos medyo paus kay ko. Pero mas paus ka karon. So, oo, so may nga to, tapos, pag igo mo to na yan eh. So, ang nahitabo kay marag ning, na comment na, wow, parang, kung makareact naman kay pag mo flat man good ka kay marag, ako naman kay marag mo. Marag na ako itsura. Tapos marag, wow, kung makareact naman, parang, bakit nakakanta ka ba? In a way, nang put siya point. So, careful ko. Maskin sa ako Maskin pag ako. So, ginabrag ni mo na choir po ka. Oh, syempre na seminaryo. Sa seminar yan, sir, usang oras nag-start na yung class. Ay, dili pwede man. Callback naman. Callback naman. Bukog jud karon. Karon din na roast, guys. So una pag makuha magug ka. Di man man kaya nga pag nakay madunggan na kanang mo flat siya. Oo. Gina-train good mo as choir. And among teacher jud pag high school, sorry to cut you, si Ma'am Mokya, ambot mo siya pa bagyapon, Lizelle. Ano jud kito siya, very Particular. particular. Sa ihabi ako nakatuon mo basag nota kay Ma'am Lizelle. Saan pagbasa sa nota? So ano pa ba sa nota ko? Slay Kuan, small, medium, large. Letter Na nota. N, letter Nanasad ka ba? Ang inyong jokes ano kay pang-uncle, no? Ano jud yung branding? Nga dad jokes. Okay. Sige. Wala na may anong kaan modern. Light 10 lang ano ba? Oo. Okay na ko, guys. Kay late man good ni sila. Pwede na yun. Sabi ni sir, Di mo ko mga saba, pero no, honestly, mong good kay sa review center, mo very particular gid mi sa time. Like, very particular mi sa time. I think, isigit lang na to sa content. In fact, sa una, katong gamay pa among review center, gamay lang mga branches. Pati ma-late ka, kay pakantahon ka. kantahon. So, ana siya Palit ko per ka-stricto. me para makanta. Pero kinadrop, pag sige, permanente na siya. Oo. Drop siya. Sa let ni siya nga review. Ah, sir? sa let. Ah. Sige sir, so kani sir since na Ay, naman pagdali, naganahan ako. Okay na. Gusto na. tawag ani ka na. Feel ko na, dominate na ako conversation so pwede na. Ano, kulbahan ka? Class? O, di ba, Dili may classmate actually. Schoolmate. di mo ko siya first section. Ay, sorry. Row 4 na ko ba? Row 4. Sorry, usay mo section. Kuan. Sige ko pag So, late Ramos, man mo, so, ha? Ramos. Mga Ramos. Jowa. Cut. Dili kay, Pero- I never really, wala lang ko siya maamot. Nakitalan ako siya sa una, tong gamay-gamay pa ka, no? Oh. Ala, na kakaroon. Dati man good, sila man good. Sila tong mga Famous. mga bright, mga famous. Tapos kami man good dati, kami tong mga panagsa lang dun mi sa eskwelahan ti. More Nagka-cutting ka? Cutting. Oh, sige mag-ambak sa pader, sige mag-inom. Nga naman ko na estudyante dati. So popular ka, sir? Dili ko popular. Uy, Dili ko popular. Na to, pag sure lang. Dili ko popular man. Kay sa una magud kay, I was very academically Inclined. inclined. First section. And I was never late. How about you? Always. Klaro man, obvious siya. Nag-transfer ka STNHS third year, di ba? Dili, oy. Ay, second year? Gikan ko first year. Okay. Wala dyan kabalo kay first section ako pero minti good. Wala talaga classmates. Saya ka. Hindi na siya Second ka-relate. section naman ko pag first year. Usama naman section sa pagita ka. Pagita. Si dili ko popular ka. Wa siya kaila sa kuha. Kami kay Kuan may Unang basa sa cutting, may basa lang comedian pag nako. Basa sa cutting. Kami kay Kuan may academically declined. Tama na, Jom. Please. I-call out na nga, dad jokes sa itong mga jokes. Sige, sir. Usa-usa ka nga yung market ani mga papapod. All ages ni, all ages. All ages ni. All ages. Usay mo question, Pati usay mo question children. ganito. Ay, to clarify, I wasn't popular before. Ako na lang mag-lead sa question. Guys, pag-prepare ko Keep mong up. script sunod Keep up. para andam Keep mo. up mo ba? Dili na actually na koy. Ay sa ba relax ba? Kanang since dugay na ka sa teaching profession no, so nakita nimo ang evolution pod sa mga students. Grabe ang evolution. Mura po yung nagsugod ng 60s po. May mga Digimon. Pero, Transformer. We're going transformer. siguro ang generational differences. Generational differences. Pwede. Unsa unsa imong ma-cite na difference way back before versus karon? Okay. So, pagsugod na kong tudlo, 2012, 2012. wala ka siya difference. Honestly, sa ako makitaan, wala kay difference. Siguro because we are in the review center setup and
ang review center man gud na setup, we are dealing with graduates already. So correct. they are not really, I mean, if naagya po siguro pasaway pero pakaulaw ra pud kay ka kung Professional education ka nun, graduate ka oo. tas mag board exam na ka tas imong batasan kay pang high school gihapon. So wala kay ko nakita nga difference. I think it has become, honestly, I'm older. Pila niyo mga edad? 30 na po mo? 26 ko. 26. 24 pa ka. Mala yung birth certificate. Diba? I was 24. Okay, good. So, The millennials. so ako kay 33. Uy, So- so, 93 de ka? 34 na day ko karon na. Na-late. Na-late. Oo, na-late siya. so to, kato, so, akong fear before, kay bahadlok ko, nga basig dili na mo click ang imong humor. Kay, I believe in what's different in a review center setup is, it's not like, it's not a typical classroom. So you don't really teach. It's more of a performance. You have to understand, like there's a class, a typical class would last for 4 hours. So to keep them on their feet for 4 hours and make sure that they really are listening, that's not an easy job, no. Correct. So how to sustain that is the challenge. So my fear before was when I started, medyo nangapa ko mga siguro mga two sessions kay from the university setup, tapos syempre nagatulog ko before formal kay di ba po formal pero mas academically focused kay university, tapos sa review center dili ka pwede to boring kay mawala ilang energy ana. So when I did that, pagsugod nag-click siya, tung gamay pa lang me nga lecturers, tapos nanaghan na me, and eventually ning Cebu na pa jud me. So among reach karon from just, I think when I started we only had 5 or 6 branches here in Mindanao. We are now at 50 plus. Wow. In the entire Vismi, not yet in Luzon, and hopefully not kay dira na jud ko makulbaan kay I'm not sure if the humor still Tagalog. clicks in a different language. But nagatagalog man gyapon may kay naman ko yung online class pod na mga Manila ang estudyante. The fear before was, would the generation now still understand humor if the gap is like 10 years already? Right. Kay before when I started, ang gap lang gud namo kay almost same age lang gud mi sa reviewees. So na lang sa mga 25, 24, so duol-duol lang, di ba? Tas karon kay 10 years na siya. So ang na-realize na ko, wala gyud po nagbago man ang mga estudyante. They still want to be entertained, they still want to learn and have fun. I think mo na siya gusto na ko i-inculcate para sa mga nga I think the common misconception is ang mga estudyante kay truth ana ha. I feel kung nagtudlo ka sa elementary ug high school, niglahi jud ang generation karon. But naa siya common ground eh. I think the common ground is that students want to really learn and have fun. Right. And knowing the culture that we have in the Philippines, we're very witty people. We are humor focused. So it's a plus if teachers could be able to marry the two. Like you can teach them well Tama. and make them have fun. Kay murag momagod na I think ang difference sa una kay murag ang atong idea sa teaching kay dapat isuka teach. Strict ayo. Which really worked. That's actually no. Spanish. Oh, Spanish na time. kato na pa'y corporal punishment, munal pa. Oo. Tas, karon I'm not sure kasi I haven't really been in the actual setting, pero di naman nga na good. Syempre, social media is a factor. Di na ka pwede maging harsh. Even raising your tone Right. could even a danger sa imong career if ma-videohan ka and people are quick to judge on social media. So, the difference, I believe, is, siguro, I have a cousin who's really younger. I think, mas kuhan sila karon mas expressive at tama tawron. Mas they say what they feel. They Right. say I'm tired. They say I'm like, I want, like The before. freedom of Of what? Of speech. Sir, kanang kung dili pod ka pasar sa let, example kanang mag-exam na sila, basulon po ng review center na. dili ko kabalo. Una, kaya daw kami kayo passing rate. By God's grace, we're consistently at 90 plus. Oh. And we have, last March 2026, we produced 231 Passers? top-notchers. Top-notchers? Yeah. Wow. 6 of them, we had 6 ka-top 1 in the Philippines last time. All of those came from FTRC, from our review center. Pwede na to na siya i-plug ang review Oh, center? Falkulan Sige. Twins Review Center. FTRC, muna siya. And I think sa Davao, strong jud kayo ang FTRC. So, going back. So, Sa ano, so- So katumawala ka pasar og let diha, magud mo nag-review sa dili pod. Hoy, ako'y makancel. Dili na ko. Ayaw ni edit na part. Sir ba, kaning ang pinakadaghan nimo nga na-handle, usually Na klase. pila ka student. Audience. Audience.
pinakadaghan jud I think na ako lang jud ang lecture. Naman gud may final coaching. Pag final coaching abot pa lang tag 6,000 pero daghan man gud mo na. Pero nabul moment na ako lang yun ang mag-talk. Pero kung ako lang, Jod, I believe ko 1.6 siguro. 1 or 2K. 2K. 1,600. Last yun na. Dili man ka mag-classroom, naman ka sa mall, magtudlo. Ay, Sa SM. bisa ka ng kanang mga dili pa final coaching, di ba? Dili, Kanang final mm-mm. coaching, di ba? Before, nga na nga 2,000 sila. Sabay sila tanan, isagol sila. Ay, mo rin kinahanglan yun engaging juga, no? Daghan. Di mo rin, 50 ra. Abi na kung And, room ay, raw. to that point, actually, mas lisod i-handle ang 50. Huh? Mao na Ang siya gamay lang? ang misconception kay mas ma-feel mo ang boredom sa 50 kaysa 2,000. Ay, oh. Kay sa 2,000 pag mag-joke ka mo taas man ang katawan nimo. Madugay siya. Mo ripple effect man. So pag malingaw ang isa mo damay tanan. Pag 50 ilang katawa kutob lang dira. Ay, makes Ito may sense. karili- And ma-feel Makes nimo ang duka. Before I thought mahadlok og bigger crowd. Karon pag gamay ang crowd mas mahadlok nako. Kay ma-feel nimo ang pag mawalay ka makita gyud ni mawalay ka. Di pa may karelate yung pinakadako na crowd 80 eh. 80 to 100. Pero lahi mo gud ang setup kay sa inyo I think kung naga-comedy show ka for example. Although I never did that and I want to do it. Can I do it with you? Stand up. Ay, kailangan stand man ko up. dili malate ng good. Ay, wala na humana ng topic. Hindi, joke lang. Lahi man ko Grabe ng... mo callback si Sir. Oo, sobra ni holding. Ano na? Hantun mo human kung kalagot. Pwede na gid. Hindi lang, ang point na ko good like for example, 80 yung audience. Ang inyong maguginabuhat, magpakatawa ka 80, wala na yung context ha. So wala ka balo kung ang tao like gisapot siya karong adlaw or dili kanya type, di ba? Unlike sa mua nga, pag maabot sila sa dito, klaro lang objective. Yes. Nag-enroll mi dire kay gusto makatuon. So bisan pag mo flap ka diha, okay ra na basta makatudlo kag tarong. Bonus na yun, plus factor yun kung lingaw ka. Ah. Kay boy mo duka sa imong klase. So ang metric pud mo karon, makaya ka nako siya ang 4 hours na di sila maduka sa nga kadaghan nga tao. Ana. Sa level, makarelate ko kay Sir kay part man ko sa mga VA po nga naga provide og kanang workshop diri sa Mindanao. Okay. Ang ako naman na-handle is Valencia Bukidnon isa covered court dito. Mm. Dagdagan kaayo. Bisod jud mag-handle po jud daghang crowd. Mm. Ang siguro ang advantage lang sa MOA is kanang free man gud to ang VA workshop. Iadto ka in your own Will. volition. Correct. Well. Pugos, wala kay gibayran. And dili man require sa mga magpakatawa. Although from time to time, kailangan dyan mo ibalik ilang attention, Yeah. especially kato mga like zero knowledge sa Mm. VA. And hungry sila. I believe hungry sila sa kay di ba? Take notes. Kay VA man good is the thing now. People do it now and people want to get into that career, di ba? So Take notes. Actually, pag human pa sa workshop, napakay madawat na message nga, sir, ipa-check na ko kung CV, tama ba niya ako? so wala siya for work or for For work, yeah. mm. Sir, gusto na ako ma-check na akong CV. Lisod po dyan siya mag-handle, pero grabe 2,000. I don't think naabot to 2,000 naman sa Valencia. Pero dako to, like covered court namin sa stage na At first, hadlok yun siya. Like when I first had it, I remember sa CAP Auditorium, kanang sa Anda. Sa Anda. I remember before when I was in college, I watched a show there, Hercules the Musical. Tapos, it was really good, but people did not have an etiquette sa theater. So, aba kayo. Tapos I was watching them. Kaya diba, Philippine, you know, I like, but in other places naman noon. Pero students man gusto, amot lang late, amot lang basta, ano ko sa show, saba kayo siya. Tapos I felt at that point na, dako kayo ang kahap, kanang marag overwhelming siya ba na. So kaya feeling nga naka sa stage, oy. Tapos when I first had my class sa CAP, kaya di naman may usually before magklase, it was a surreal moment of like, oh my God, I'm doing it now. So I know how it feels na naka dito sa crowd, yung pinakalikod. How do you prepare for that? Well, the thing is, your day-to-day is the preparation. Kaya you can never say good na, well, the content should be, you have to prepare by really preparing your content. Kaya your content is Modules, king, yun diba? mo. The one that your presentation should be good, you should know what you're talking about, and you really have to study your content. You really have to come prepared, study your content. Kay ako magud, I'm known, my students, if they would watch this video, I'm quite known for my wit. I'm fast. So, if you don't know what the slides would be, lisod nimo siya, naman siya lag in between. So, dapat wala. So, dapat kabalo ka, kani ang next, kani ang sunod, kani diri ko maginog joke, kaya prepare na nimo dapat.
Oh, kani mo adlib ko kani dili ni kanang adliban I-anticipate na nimo ang next slide mo na ni siya. Oh, dapat actually dili adit master jud ang mga slides. Master jud. Kailangan jud ka kabalo. Kay para sa ako mang good jud. I think it's also my training back then when I did theater in college. Preparation is half the battle. So when you come prepared, that's good. That's already good. Part of that is how you control the audience. Kana ang lisod i-manage. Kung mag-present ka, kabalo ka dapat nga kanus sa sila dapat mo sa mutanaw sa board. Oo. Kanus sa sila mutanaw sa muha. Dapat control na. Kana nga part ang lisod siya tubagon kung unsa nimo pag-prepare kay I was also interviewed before ana siya do I still feel nervous ba daw whenever kay I've been doing this for quite some time. So nanak ko yung mga dagko kay na mga shows na actually pag sa review center dili kay ko mahadlok kay Home court. home court. Tapos ang among feeling bisan pag di mo malingaw karon, minaw mo kay mag-board exam mo. So, bayad budget mo, so lugi mo, 'di ba? So, pero pagka namo gud may ginabuhat na sa may oras. Okay pa. Namo gud may ginabuhat. Ako siya nagabuhat, no? Pwede rin na. Go lang. Dapat mo go, siguro go. kay na late man Yes. mo, 'di ba? So, okay. Ano man gunagod eh. So anyway, ang hadlok ka nang madtumi sa mga different schools. Like what I did sa Mandawi, that was not part of the review center. So you would go there, technically manguyab ka. Mao na siya ang mga comedy show ko. Kay dili man nimo pwede, wala man kakabalo silang gusto. Wala akong kabalo. Inya isa pa, imong ginabuhat na maliga pa maligya ka. Nga kung ganahan sila, ganahan may enroll may simwa. So kung di sa ganahan, is mo enroll. So makabalo ka kung effective ka. Tama, no? Symposium or Mag-review ka, mag-sample review ka. Sample. Sample So, review. buhato nimo, ang katong ginabuhat nimo sa klase, buhato nimo sa ilaha, pero ang kalahian, libre na. Libre. Oh. Well, bayad mi, pero libre sila, wala sila ginabayaran. One session, murag ang audience ni mo ba review? Mga, Buraguan ba ka Dili. na mag-present kag St. Peter ba? Nga na. mas estudyante. So sila na to imong next, kung ganahan sila sa imo ha, mo enroll sila. Kung dili, di sila mo enroll. Jury, no? Sila yun mismo na ha. So, and you have to remember, syempre, ay lang review center ka, tapos ang uban na kay kapoy na. Manhi pa jud mi dire tapos ana-ana pa jud tapos wala, di ba wala ilang feeling kay, di ba labi na graduating kapoy na napamigi na buhat na project na i-submit or portfolio kineme tas napa jud kay samok-samok marga na ba. So kana mula siyang hadlok pyramid especially if Visayas like before I thought dili na ko kaya ang culture sa Visayas kay lahi ang humor and turned out Visayas is so fun. Cebu is so fun. Oh, So Bisaya. smart. I'm not saying dili smart na matao diri. Ayaw ni quote patula. Bata to yung reels. Ayaw to. Ayaw to. I think part to data kung imong crowd magud kay engage. Nya nagud sila yung sense of humor kay feeling mo gud nako ang Mindanao diverse magud kay ta. Right. So sa crowd nimo da kabalo ay kani siya conservative kay siya. Kani siya iyang faith ing ani. Kani nga statement correct. bawal ni silang iingon eh. Ana god or Ang kani Cebu kay murag cultured kay sila Okay, nga kanang isa ra focus man na gud ata po gid. ng Cebu like Bisaya sila halos tanan. Ah, Ang faith pod Bisdak po. Catholic. Dominant. So ma-feel mo ay mauna ni siya so paabot na ako Cebu. Pretty na akong lingawa and I think Cebu first dili man kay ko sige kapansin dere sa Mindanao. Late na ko napansin dere. Sa Cebu jud ko sig kapansin. Kay Cebu paved the way for me to have like commercial. Cebu gave me the chance to be interviewed. Cebu really. So Tapos ko ni Direct EJ, walo, sa studio na. Cebu. Cebu bitaw gyud oh, ang and kuwan. I think ang mas buhi ang art sa Cebu. Oh, ay Oo, kana. ang sa Cebu. Same kan I don't know why, but in Davao, I wish people would, like, ang open mic sa Davao, siguro pero dili known. Amo ra. Si, wag yung kabalo. Agikik ra. Oo. Oh, Sa amo ra ang pa open dis- mic. So, ang ano is, ang industry dito eh. Factor ang po. industry. Ang Cebu, nasi like kaugaling art industry. Kaya gano. Oh, and Unlike din na, wala Wala. pa kayo. and daghan og tao dito manggod na nagatrabaho sa midnight. Grabe ang call center industry, so Correct. people are exhausted from work. So, Ana sa breather. their capital man. It is. IT Park is IT. the entire IT Park, I believe, or not naman all of them, pero most Ang of those. nightlife magud po dito buhi Oh, kayo. buhi ang nightlife. Unlike sa Davao. And bars are, people are drunk in Cebu. I don't drink, actually kasi I'm acidic, pero one time I went to a convenience store ba. Tapos, natingala ko nga pagkadlawon, maliga silang drinks. Di ba, bawal man dire sa Davao. wala. One- Last 1 a.m. 12 a.m. Wala pa sa ang bang- kaning last 12 order. ang last order. 1 a.m. ang kanang So factor, makatawa sila kay hubog ng mga tao dito. Bito, magaling botilyas, dalan. Oh, hubog ang mga tao. So pag mag-joke ka sa hubog, mas makatawa man siya. Kung man siya, lutang man siya. Pwede, fact. Or labayan kay botilya, pwede na po. So, Ano magkikay? so, moto siya. Pero you prefer gid nga dire ka mo stay. Actually,
staying up for good. Ay kanang living yun ba? Like, do you believe that Davao life is here? Ayaw na. This is political. Okay. Mo na ang mga question na mahadlok mo to ba? I believe life is everywhere. Ah, yes. Well, ano yun? Well, ko answer, It could be, yeah. PR. No naman. I think I'm ready man good because when I prepare man good, I don't come in late. That's a Yeah, fact. yeah. That's a fact. No, you That's a have fact. to. Oo. You have to. Anyway, na ako'y balay sa Davao, dire. Naapod among balay yun kay sa Davao del Norte, sa among lugar. Nagikan pa ko dito, nga nagsayumi, di ba? Nya malate ra dayta. Kayo, Oo. Akong parents, ako pang gipada, kanino ka ba mag-drive, di ba? Nasaag pa ko, dire. Napa ko yung apartment sa Cebu. So, kung gusto kag buhi kay nga culture, sa Cebu ka. Kung gusto kag hilom-hilom ra, dire ka. Dire, Oo. So, depende lang yun. Pero kung ako, gusto pa jud ko mag-explore, I think, gusto na ko pa masabtan ang Cebu na culture pa. Kaya madugay magdiri mo ko nag-college, na po nang mamagpapadiri. Murag maguni mo siya comfort zone ang Davao. Oo, murag kabalok ko, kumasaag ko, kabalok ko. Kasi dire ganina, gawas GSIS naman dapit. Kanang ana ba, I like dito nga kanang it's a new place. Tapos, like po jud siya, like ang vibe dito. Unya, feel na ko, mas kung artist ka, mas dagan ka Mas dagang lugar opportunity. dito like na dito theater na naga-theater sa Cebu mas nakanog nagag-chance na mag-TV sa Cebu. Nakanog artista nga gikan sa Cebu, di ba? Tama. Kay mas exposed sila dito. Mas dol pud sila sa Kabiasnan sa Sa NCR. centralized Central na na, Kabiasnan. So, Pero, factor. Sir, quick question lang. Ikaw, instructor maka, ikaw ang naga-instruct, ikaw naga-tudlo. Ikaw, unsa pa din mo type of learning? Are you like visual? Fairness, nice ang question ha. Okay, give na ko lang sa imo ha. Sige, go. Nice na yung question. Unsa ka nga learner ba? I'm an early learner. Early? Oh, joke lang. Pwede, pero Hindi lang. Okay, ako personally, kinesthetic ko. Kanang gusto ko learning by doing. Ako yun mo, himo. Oo. Parang malate ko sa hype. Ikaw? Dili, sir, mali ang logic dito. Gina-justify ba? Ano ko, mas auditory at ako. Dati visual ko. Mas ganun ko, muna pa yung nga podcast ni. Na ano ko, kaya I have a podcast, it's called Yaka. Oy, promote na to na Yaka. Yeah, wala na ako nag-episode karon. Giuna mo gud na ko na, tas mora din. Ay, joke lang. So, mas auditory ko, ay amot ko sa edad ba na siya, pero mas ang nuances man gud mas masabtan ako siya kay ma-distract man ko visually. Feeling ako pag di ba pag visual. Ay, maybe. I think factor. Like colors perhaps. Oo, kana. Oh, correct. Karon kay mas auditory ko kay like sa airplane mag-download ko danog mga videos offline sa YouTube, tapos pag nanako sa baba tapos matanong ko sa video man ako familiar lagi nga video napadong na rin ako siya. So mas auditory ko. Ikaw sa mga kinesthetic ko mas gusto ko. Anong kinesthetic man ka? Paano ka nakabaluan na? Kanang pag visual kay katulugon ko, pag auditory kay ay mo malate ka. Muna malate Makatulog ko. ka. Pag auditory kay kanang mas daghan kung mag-imagine, di ko maka-focus dito sa akong ginapaminaw. Distracted. So mas gusto na lang jud ko mugunit. Skin to skin. Saan na siya pagunit? So ang branding dire, ikaw ang tarong. Ikaw man ang tarong. Tas ikaw ang murag ka ng kanang moderator. Ikaw ang kanang murag late mabot na ko na. Ikaw medyo manyak-manyak ang effect na murag. Manyak na siya. Medyo Pakboy maldito. na siya. Mana na imong sa imong t-shirt. Out sa ano? Siya Pwede na ingon. Local brand sa Davao. Sa Davao, yawa. Local crew. Pwede na ingon. Wala filter. Wala filter din mga Bawal na sa kong brand. ito. I-vape lang to, sir. I-vape lang to. Okay lang. I-vape lang to. Okay, sige. Sa mga content ni mo, sir, naka-collaborate na ba ka other content creators? Kanang at naka-interview na ako kay taga Cebu, si Actua, si Christian, si Niza. LGBT siya, kanang dili man makabalo siguro na dili na market. So, na-impress ko dili yung to collaborate jud. Na-impress lang ko niya kay kanabang sa Cebu magud na sila kanang ilab-ilab baliktad nilang words. Unya how much siya. Yeah, di mo ako kasabot, feeling ako na-slow mo ko eh. So I reached out, sabi ko, "Hello, madam. Pwede ko magpatudlo, tapos ko I have a podcast." So, pwede ka interviewon, pero katong Zoom lang to. So, feeling ako lahi ang
effect pag Ang kuan. face. Napoy sikat na podcast dira sa Cebu na kuan katong UCSP. Unsay check ka sa parlor. Kato, grabe. Ay katuo ganahan ko ato, Pa gapalo ko LGBT ato. to. Oo. Oh, ilang mga gay lingues. Dili, kuan sila. Drag queen, mga kuan sila. Gay people. Gay ra gad, oo. Pero lahi ang giling ko sa Cebu, sir, no? Sa Lahi. Davao. Kay diri kay Although, dili ko nagagaling ko man pud good. Feeling ako murag Kanang- dili kay ko kabalo. Kanang gay linggo, applicable lang ba na siya pag Sunday? dili gay Sabado pod pwede. Sa mukha ning Jom, oy. Siya, ikaw, nag-produce ka dere. Kay ginaalaw palagi niya po yung mga jokes. Di, mo na siya ang kuan. Ikaw ang mo break sa ano. Pero nag-unsa ka atong Pride Month? Wala ko ato. Nagtrabaho ko kay wala man wala ko our job is mo kanina to na ano ko kay very basic yun ang mga trabaho. Like after this na napog ko yung klase online. Karon sa ang next nga schedule for ano? Supposedly dapat na ako yung klase karon sa Butuan ay sa San Butuan? Fran, Ay, Agusan. uy, taga San Tapos may kurente dito karon. Shout out sa Burnout? inyong ano. Oh, from 6 to 6. So, may choice. I-online na mo ang klase. 6 to 10. Nagsugod na din yung review sa ano. May pa lang. May pa lang nag-start na. Oo. Pag weekends, medyo mas focus na kay English majors. Tapos ning reach out si Joven man, no? Joven. Tapos, ningon siya, pwede ba daw ko niya i-ano? Basta ay lang i-mention ang pangalan natin. Tapos ko, TV Network ni. Katungan TV Network. Kaya pag mo yes ka mo, ano, Jogo, ay, na daw show, X na. Okay. Ay, Wait, ay, September ba nga? No? September ang exam. Usually, September, di ba sa teachers? September and March, amo Gani. Duha. September and March. Kaya tuwa man na per, ano, Duha per year. Duha per year. Akong Pero daghan. Same sa other exams. first take ra ka? Oo. Wow. Pero te, dugay na po kayo to. Lahi magud ng culture karon. Lahi na jud karon. Like if you look at the students now, dili na pasar-pasar ang laban. Unsa Top man na. Ah. Top ka ng karon. Ay kita sa una kay okay ra magid maka patong ra no. Top gyud ay karon. Unya, Oh. ang misconception karon is karon daw ang mga students or mga the students karon we compared to before murag mas ilahang or mas saan ba Kanang Mas sa competitive kay sila. mas sa man. mas bright ta dati compared to the generation now. Kasi ko na. Na yung mga ingana na misconceptions eh. Ay! Oo. Feeling na ako siguro. Sige go. Kay ang karon man gud daw is they are more dependent on gadgets. Dili nakabalo mag-memorize multiplication table. Ay, Sa mas bright murag dili ko mo tuo. Mas focused siguro ang mga bata sa una. Anak kay wala man kay asa mo ka magpa-distraction sa una. Correct. Overly stimulated ang mga bata. Siguro kita nga generation kanang madiskarte ta ba? Kanang Dili kabaluta po mo. ko mag-agree. Kaya madiskarte mo po dyan sila karon. Di ba kanang when it comes to resources ba, when it comes to Pwede. kanang learning, isa mo kita mo tubig tag library. Search gyud tag mga kuan, okay, mo tugid tag kanang actual nga question. Go. Para sa ko ha? Kanang nganong ang kuan karon sir kanang sa mga para sa mga elementary. Daghan kay kanang mga honor student kanang daghan kay honor sa isa ka classroom. Ngano man na sir? Okay, una, si Depe natang mo tubagana ang pangutana. Pero kadili mo po na Review center ba si sir? Pero factor siguro ang katong TG or kanang transmutation sa grade. Kay karon man god ang gi-change ata nila na. So sa karon man god kay ang imong grade dili na ko sure karon jud ya kay bag-o lang jud kay nag-trimester man sila. Murag dili na nag-change. Dati man god sa karon katong generation nanay siya tawag na IG or initial grade. Tas na TG which is the transmuted grade. So that means na kung sa imong score sa raw sa imong grade na initial grade, i-transmute pa siya. So mudako siya. So for example, imong rating kay ang 60 base pa sila 40 base. Kay murag ang kung 60 ka sa original niya, 60 ka kay ang mong pasar 75. Ang 60 ka tapos kung i-transmute na siya sa katong dati na ginagamit, 75 na siya. So, medyo tapos I think kung 80 ka 85, murag ang magawas ata sa imong kay 89, murag ana ba? So, could be I believe it could be a factor. I may be wrong ha. That's my take. So medyo mas mataas imong grade Correct. based on that. Kay dati, if I'm not mistaken, sa atong generation, zero-based man to. Zero. So whatever score you get, that's it. Maragana ba? So, naay ka na factor. Number 2, Mas bright lagi mi sa una. competitive ka, no? Feeling na ako karon,
mas nakay-access siguro. Mas mas access ka. Dapat atadyo ka ma-honor manggod karon. Ay murag karon di ba na sila ano na murag tanan student dapat honor kay para walay malain. Uy, dili, uy. Actually, Makancel ka na. discrimination. I-delete na. Wala na Nakuha na ko na magod kay katong graduation sa akong bata ba. Ah. Tiyak sa ilang section Sila tanan. dagan nag-honor sa ilang section isa dati man good. Matubag na ko na. Kay karon manggod, daka nag-honors tungod kay naka-bracket man sila. So, na with highest, with high with. So, in other words, mura siya college na kung mabuti mong graduan nga range, honor ka. Tapos tanan karon kay naanay nay award dati kay sa tuang panahon ba kay kanang usahay pag kanang mag recognition or graduation wala kay madawat nga award kanang mag. Okay lang. Okay lang. Karon ang murag kuha na ba murag kumbaga dili sila masiruhan ba ang estudyante. Nagit sila yung madawat. naagid, oo. Ribbon gani. Oh, pero I think factor for the parents. Ang kanatagain lang po, nag-ribbon na ako anak mo. Isa-kisa ko po. Palitin na lang nag-ribbon. di lagi ka sa kuha. Di, I feel man good na, I think there's nothing wrong with giving recognition. So if the students are deserving of that, I think na-box na sa idea sa una nga, katulang yung select few. Very elitist ito nga thinking na, dapat ang most lang yun ang i-recognize. So kung di lang yun ka, like if you're doing well, so why don't we give recognition? I don't think it's wrong. Right. Para sa kwamas nindot gani na nga, if I think maganda na theory si Skinner nga, if i-reinforce daw ang bata, pag i-reward nimo siya, mas ganahan siya. Kagani mo siya doing well award. Dapat na ba? I think na-box na sa una kay South Toma magud so na marag kailangan lang kung elite lang jud ang Per dapat. section lang, per Oh, section. top 10 lang per jud. section lang, row 1. Panahon sa ano, mas mayong dili ka honor. Yung dili ka honor, pwede na ka mag-birthday-birthday. Oh. Kailangan sa linya, di ba honor? Uli ko karon. So in other words, we can say mas inclusive karon, which is good actually. Tama. Pahabol na po na kay estudyante nga nakalibang sa Wala kay ay College ba? kung malibang sila sa kuha sa review center, weird na jud kayo na. Imagine ako ma-review at 21 malibang ka sa akong classroom murag ikaw na yung problema. Karon na ta gani murag feeling ako dili na nga na po ng thinking sa mga like magod I think I really welcome honestly from my end on my end I really to my perspective is I believe that mas okay nga ganahan ko sa idea na mas karon mas seen ang mga bata mas makitaan sila kay I think sa una magud medyo mas hadlo kay siya. Oh, yeah. Ang di lang nindot kay mabot sa point na kana ganing baby kay mayo. Right. So, di ba ana pa si Aristotle, there's always balance, golden mean. So pag nasobraan po siya, so I think it's not fair to comment on those things when we are not in the grassroots. Di ba? So it's safe because people love the bandwagon. We're Filipinos na, ay, ang mga bata manggod karon. So do we really know if it's true? Because if it's for just a section, that may not speak of all the sections there are. Correct. So, good. But I really feel na karon mas ano lang siguro, mas ang mga bata mas sensitive siguro kay mas tayo siya ka generation. So, nala ko di ganahan kanang idea na naiuban na mga teachers na I'm not sure if it's happening unta dili jud. Kinakoy ba dunggan sa uban ako nga makaila. Di nilang nila ibagsak kay murag no student Mahadlok left sila. behind. Murag ana ba? Oo. So, kana lang medyo dili ko ganahan kay feeling na ako manggod dapat. Okay siya nga i-reward ang bata pero dili pwede tagaan siya false recognition. Right. Nga, okay na ka kay like nag-effort man ka so ipapasar na lang tika kung nga na lang gani dapat most industrious lang Oo. siya di ba most diligent lang siya Sa BPO pa, medyo ko yun anang kanang kong incentive na perfect attendance. Okay lang ka ng top performer ka naka-incentive. Pero ano ka naka-incentive? Perfect. Sa butang, na dapat kinabuhat man nimo. Naka-incentive for perfect Like not being attendance. late. Oh, ay that's sus diba? naunahan mo akong joke ba you took that from me congratulations ha naunahan ko ni mo ato okay na sir mo question na pa last question Ako, last question ako. sige. I don't know, it's okay if you're not gonna answer. wait Do lang you- usang theme na about sa theme about the difference between local teachers and international kanang preference nga mag-abroad na lang ko sige kanang teacher. Sige, sige. Di ba daghang mga teacher karon nga nasa Thailand, nasa laing mga countries and they're Japan. being paid well. They are Really compensated paid well. well. And compared to this sa atong current Yeah. so what's your take? What's your take on that? Sa United States, strict, Oo. makina apply the bullshit. Jom. Guys, i-cancel na niyo si Jom, please.
Guys, comment down below kung gusto Palihir, niyo agutan, na palihir, eh. next episode. Unsa nga technology inyong ginabuhat? Ang airtime niya, cut lang. What's your take on that? On the idea of them leaving Yes, the country. I don't blame them. Before when I was in college, I remember I had a professor, si Dr. Talisik. Tapos, she asked us about our plans after we graduate, anana. Tapos anak ko na, I would really serve the country. Which I Oh, did. yeah. Which I did. By God's grace, gibot man ako siya. Pero, I don't think I can speak for everybody when I say na you should really serve your... In a perfect world, it's... Di ba namin kitawag na brain drain theory nga if the best would leave the country, what would happen to your country? Yeah. Wala Parang nang ana natira, ba? wala nang natira. That song really hits hard. Kay, I know a lot of people who want to work here in our country, and I am ganahan ko nga topic kasi akong klase man good. Pagka rin naman good may mga topics na about this, about K-12, about employment, Yeah. nga even if I don't want to be political, I cannot help myself. Kay, it's so disheartening knowing that these students would really give their best to get that license and to be top-notchers and rewarded, etc., etc. Pero pag abot dito, ang real game ang good, di maguna yung rank. I mean, i-record nga part, dapat makita niya sa mga estudyante. I-video na to, kaya para maging wake-up call niya sa mga gobyerno. Sige, Ay, kana, sorry. kana. Sir, what's your take on professional teachers prefer to work abroad compared to working here locally? So like I said earlier, nga, it's always been a dream of mine. When I was even in college, I said na I really want to serve the country, want to become an educator here. Kay the students, I think every person needs to have good teachers. Kaya I feel like learning is widely teacher factor. Especially in the Philippines where students are very dependent on teachers. Tama. And right now, you see people leaving the country. In our review center, for example, like most of them, if you would ask them, like randomly, I would ask them, oh, kisa man din mo abroad? And then, you would see majority of them would leave. Ang magpabili lang, dito ka to, mga grabe jud ka patriotic, or katunay backer. Real talk man na. Oo, tayo. Pare-pare na mag-humor ron. Tapos, I know we would laugh at it, magkatawa me, but it would dawn on me, nga marag, laina sa fact, nga, muhawa sila. And sure jud ko, if the teachers in the Philippines are paid well, why would you leave the country? Na, It always goes to the payment. oh, kay, Even benefits lang ba? Basic benefits. I think, Jud, it should begin with the sweldo yun. Kay, apart from it being the, sweldo, it gives you your self-worth, bitaw. Ma-feel mo ba nga, I'm really given flowers for the things I do because you are Correct. one of the building blocks of how students learn, diba? Tama. So, if other countries like Thailand, for example, could do that, could pay a lot sa ilang mga maestro, anong dili na to siya mabuhat? I know nga natay problema sa whatever, and if you really look at how complicated our government, I don't understand. They're pointing fingers at everybody else without really getting into the root of it. The teachers are asking for more sweldo, and they would say, ay, ang mga teachers ko, ang po nagatrabaho og tarong, ripple effect mo na siya. Diba? Ganahan di ka matrabaho. Kuan. Tinood na siya. Ako natin sa teacher sa San College since what? 2016, and like financially speaking, dili pa wala pa namin niya kung ate hindi siya kakaya. Pero i-blip siguro di mo itong eskwelahan, no? Kaya basi makancel ta sa eskwelahan. Dili ra. Okay ra na si San Pedro. Okay ra na siya. Dili to ako ay mo atong opinion. Kaya basi kuhan ko ninyo San Pedro. I like imagine na, kung sa public schools palang gani-gamay na, you cannot blame private schools. Kaya they are dependent on the number of students that they will get. So quite, di ba, tarawan mo, in the larger picture is this. Most Filipinos cannot afford to go to the public school, private school, because it's quite pricey. So they would flock dito sa public school, gamay ang mabilin sa private school. So in effect, ang mga private school teachers will be paid less. Kaya gamay ang estudyante. Tama. Diba? So ang katungo mo na sa public school, kaya dito ang daghan, Domino, gid eh. dito man daghan kayo, so tulo sila dito. Nga na ang sweldo. I mean, like now, ang pila ba ang teacher one? Mas 31 ata na karon with the bonuses. You would think, okay ang 31, but you have to be realistic of the fact nga
mahal ang pamaliton. O Correct. kung sorry, sa Cebu single. Kung single siguro ka, I've been there for quite some time, pwede ra, pero let's face it, in the Philippines, the breadwinner culture is quite a thing. Tama, So, and some others marry, like in our generation, people get married early. Like now, di na nga ng thing eh. If you ask the students, like Gen Z would be asked, what age would you Dili want to na. get married? 25 is an odd age already, 27 even. 30 is the marrying age now, based at least on the students I have I have interviewed. So it goes to show nga may clamor for economic wellness, Correct. dili relationships. People want, kisa man tayo buang gusto mo hawa sa, lami kaya ang feeling mo uli ka sa isa ka familiar nga lugar, di ba? Tama. Nga naman kung kailangan ni mo muhawa kung naalang opportunity. Kaya if I would ask them, if we're just paid well, would you leave the country still? And they would say, why would we? Diba? Kaya if you go to Thailand, I don't know if you've been to Thailand, guys. If you've been to Thailand, mura na mag Pilipinas, uy. Oh, good. Mura siyang Pilipinas, ang mga Pero tao. mga question ko ba, nabuhat magani sa ubang country? Oh, like, Ano kita? sige, let's not compare ourselves to Japan, kaya I feel like it's like comparing apples to oranges. Japan is quite a different economy, or Taiwan even. But Thailand is a Southeast Asian country. Di ba? Like, basically, it's like, more, di ba, twin Munang mga puno country? daig loans or no? Tinood na siya, ripple effect yun siya. Like, hindi mo siya, Ako ate lang Kaya tingala man ko kanang mga teacher nga kanang tiguang na bitaw ano gatudlo pa mo ka ma'am. uban passion po ang uban. Oh, passion. Oo, Wa pa passion kay- yun. wa pa Parang na- kaya na wa pa pwede bayaran na ng man loan. iyang loan. Ako yung pinaka-problemahan, kalaganin na sila item, meaning na sila item, tutulo na sila, Sa public. tapos mahawa sila. Kaya mo sila sa abroad. Ah, yeah. Di ba sagpa na siya sa itong education system? Nga na siya dira eh. Tama, Willing na kaya siya man maging na. public servant. Tapos, ay, di man di makasuffice na. Ingon na yun, mauna ka, ambisyosa ka. Is it bad to be ambitious? Or are we sure that they are ambitious, or maybe they're just given the bare minimum, given the workload that you have and the work that you do? I think it's basic, it's justice. It's not even love, it's just justice to be given the right amount of pay or compensation that you get based on the work that you do. Amen. So, diba? So, I feel like we have to really work on that. Kay, it's quite ironic that this country wants to have very good students, but we don't have the right facilities. You go to schools, in public schools, we don't Tama. have the right facilities. The teachers are tired already. Pila ka oras. Tapos pagkasweldo nila, wala sila sweldo kay na loan nila. I'm not speaking of anybody, but that's the reality. So, pag-abot dito, let's face it, kapoy man magsweldo. Wala makagana mo trabaho pag wala kay sweldo or Tama. gutom ka, diba? Speaking of right Tinood na ni. facilities, ang di ka medyo. Okay. Speaking of right facilities, ang mga kadaganan sa mga eskwelahan dito sa Pilipinas pare-pareha rag design. No. Engineer man ko na siya. Which engineer de ka sir by profession. Okay raman nung to, pero like sige, ibutang na nato nga we are minimalist, simplistic, kineme. Give na to na. What about the facilities inside the school? 'Di ba? Bawi na to sa facilities malak. Naga-roll sir. Usually okay. ma-entice mo ko na- I believe po na students are more enticed po kung makakita sila uy nindot ang environment sa school. Maganahan po ba sila mag-learn good. And quite oddly, nana siya sa atong PPST or Philippine Professional Standards for Teacher. Domain number 2, learning environment. Nakabutang conducive ang point niya. So ikaw daw, sa FTRC sa Mo Review Center, pag naay mo reklamo, sir init, sir bugnaw kayo, lagot yung ko, puyo mo ha, kay ang okay ang bugnaw, ang lain ka ng init. Kapoy kay udtong dako alas 2 unya imong math ang imong subject. Nga parte ng lisoda. Unya init tinuod bitaw. 'Di ba? Nya mo nang gusto sila, we want quality education. How do we define Correct. that really? Correct, yes. Kanang makapuyo na ka ba tapos ginabago-bago wala na ko labot to i-cancel ko ani kay I think I speak for a lot of teachers. Unsa na yang inyong gusto nga pagbabago jud ay? Nga ang among mga mulo sa mga gagmay teachers, man jud gina-address gihapon. That has been like 4 years na ako. Oh yeah, Yeah. ever Correct. since before, 'di ba? Karon nagabot to mga issue sa katong bata ba nga kato ganing sa Tacloban. Kato tapos taka na kay issue nabot na sa mga nga akong question lang jud is paano nakasulod ang pusil? Tama. Kana lang sana question, basic lang sa siya. Kay kung gwapo tong security system sa mga eskwelahan, dito makasulod ka na pa lang. Real talk, 'di ba? Watay guards or kung natay gate ato ba nga lang na gate sa kilid walay gate Walay tinuod gate. bitaw na na pa joy buslot nya gidawat na lang nato siya nga norm na lang mao man gud nato education system and then you are giving that's poor investment skill you Murag give ang- less you expect more that's not gonna work. Tama. Yeah, Murag ang upgrade tagabantay nato na sa eskwela like, kay mga tanod, di ba? Mga
Durang kay tagay ra Ay, mo. nagtanod. Ang uban na wala lang. Wala gyud. Wala, Jud, at all. Or if ever, kung tanod man lang, that's not their job. I think we have to invest in the security of the kids because the kids are going there, how could they feel secure and how will they learn if they feel scared to just come to school, diba? Binabayan siya kay after 7 sa Tacloban, napatong sa Cavite, ito Tabi. Naanap po bago sa Leyte. And nakairita nga, nag-comment sila dito ngayon sila na, sa luto yung nila, na kanang marag, this is alarming. Ang problema man gud sa tuwa, we are not proactive. We only respond when the problems exist. Tama. And that's not gonna work. Tumpak. We are a very smart country. Filipinos are smart. We are very good. We are already in global, in the arts, in sciences, in sports. True. It's ironic that we cannot do it basic stuff in our own home court. Just so fucking sad. Nice segment ang 24 oras na katong nasa like gina-feature ng mga schools na ginabuhat ng mga bagong innovations. Pero kanto lang, that's like a small part sa 24 oras. And you know what's so sad about that statement of yours? It's news because it's not norm. Because if it's common, that's not gonna reach the news. So Supposed to be, dapat ginabuhat That's siya. supposed to be the thing. In private schools, that's normal. So they don't share that because that's what we do. Tas mahal na po sila. Alangan kay mahal man gud sa private school. So asa man ang taxes day karon, mag-invest sa Yun mga estudyante. na. Naman tay kwarta. Dili sa mga tao. Kung ni-commit mo sa atong constitution to give free public education, you have to commit. Dili man pwede ngayon lang okay, kaya di ba nakabutang dito complete, adequate, integrative. So Yes. dapat ang tulo. Teacher goodbye is a noble job. I definitely agree. So a if noble that is job. the case, 100%. nakoy statement na, kung noble ang mga teachers, give them noble salary. Yes. Yes. Tama Correct. ba? I think Coming from that's Sir supposed to be the Froilan. Ang case. sad part lang kay kung itsa pa tong mga ano ba kanang kaparehana teachers, nurses underappreciated kay sila diri sa tuwang ano ba Kailangan yung saturate ng mga 20 minutes bago siya matarong. Oo, lagi. Di, feel na ko kada mo si Sir kada. Okay, ma'am, ano- Na-trigger ang imong ano. ano magug ko kay nganong nga na kanang gihaguan ba dyan nila like from college pa Sir, i-make sure to- na mo okay ni Sir. Kanin yung content to karon. licensure exams. Viral ni. Feeling to, nako. to licensure exams. Grabe ang process. Unya, pag-abot sa trabaho, ang sweldo dili dili sila well compensated jud kayo. ba? I know one, I will not reveal the name, pero we had a top notcher, nga bago lang. Tapos, I will not say what rank. So, nag-interview me, nag-talk me. Tapos, dili na siya makahawa sa iyang school, kaya nakapirma na siya kontrata. Ang iyang sweldo, God, kay kanang minimum Oh my every God. day. Minimum? Oo. Pero to be fair, private school siya ha. So ako, dili na ako ma-blame ang private school kaya basi gamay Yeah, lang basi gamay ang ang students, ang estudyante. syempre. Pero kung isipon nimo, ana yun siguro kalisod ang makitag trabaho nga mupatol ang mga tawag. Kabalo Kapit sila, man yun. I know I deserve more eh. Pero mauraman Tungod sa ka ni, kalisod, di ba? That's so sad. It's not excellence. Kaya they say excellence is not a one time deal. It should be culture. So if kana pa lang kagamay, dili na tumabuhat. Unya, What do we isa pa di expect? ka problema gyud diri sa sa kanang sa work diri sa Pilipinas baka ang ginapangita gyud sa companies experience kay dapat required na nana kay let's say 1 year or 2 years experience. Yeah. Kay, you also have to understand they're doing that because they have less. So ilang feeling mo hawa man mo diri, so at least dili kinyo mag-training ground ang company. 'Di ba? So at least kung 2 years ka na nakiambag diri, magtanaw mo siya sanga-sanga gyud siya di ba? It's poor economy, people who are not really mo ganing karon when my students would say sir mag-abroad good me, before I would say no, give this country a chance when I was so naive and starting. Pero karon go guys, nagay ko joke na nakoy form dira sa akong klase, na nakoy form dira 10% lang ko sa Referral. referral fee kay I mean ikaw for example pag ulin mo sa bala tayo mga Pilipino diri nga di ba teacher man kang ano rin yung balay napod yung nga mindset, Oo, may mga so ma-pressure ka tayo. kay namay ka ng social pressure nga dapat ah. tarong ka kay kung laude good ka tas nag-top notch ka tas ano yung balay so pagkadeped mag-loan din siya. Ang ripple effect ka na pag-abot niya dito wala po siya kaon, Bayan kag expectations. di ba? Itaw no nga na bitaw gyud ang Oo, itabuhay. dili. And that goes not just for teachers, for siguro uban pud nga mga profession. Oo. No. Kadaghanan sa mga professions yun. Usually gina-expect sila sa mga tao ba around them na uy kani siya ano siya teacher siya or ano engineer dapat kuha na siya kanang Well off. Oh, well, Isa ka oh, na oh. sa ladder. dili man good siya
ingana ang case for everybody. Oo, Correct. promise. Pero sir, thank you kay sa time, sir. Nakaka-question, di ba? Bago ka mo yun. Asya ko sa ingon. Ano to bag na? Natubag na, Sige. oo. But anyway, sir, thank you so much. It's a very Thanks. educational nga episode and we are so honored to have you. I know you disappoint ka, but I hope nga nag-enjoy ka Pero ang episode. Sorry to cut you off, pero at least I think what's good about your show is that when I ranted, you listen. So salamat guys. Kay Yeah. medyo busy kayo ko, pero Yeah, I we feel like understand. I think platforms like this are good. I was expecting Feeling ako, sir, makabalik ka sa Fino kong dili na Sir, Dili man good kay platforms, what you do here, for example, kanang free talk na ingani. It's nice. I didn't think this would work because I feel like you are I don't know. First time na ako nakapag-story ng mga this is not to but assuming na you are all straight people, first time na ako nakapag-talk gani nga mga tao. So in my mind I'm like, oh my God, would this work? Tapos medyo bad trip pa pagsugod. Pero I think platforms like this are good because we could talk about, and you said you don't filter. Yeah, we don't- I filtered. I feel like platforms like this are good because you can free talk about things that matter. Pero ito na ko siya ganyan na political ni kay kung nakapila naman ko na-invite sa una kada ganing na si kani nga mayorable councilor bayaran jud kag dako para yeah. kanang pretty daw kayo ko. Legit. Yun lang yung mga mag-asa na nakatry ko tong election na kanang interview ni mo si Kine, tapos bayaran kaniya, tapos let's not talk about politics. Pero I don't know. I'm not stupid. They try to like build your narrative naman. Or even if they don't do that, that will already create, that's platform. Right. And na kayo viewers, diba? So, even if sometimes you don't have to say it. So, murag, it speaks volume. So, I said now, sige, masugot yung invite na ko siya, pero dapat ka to pong mga kalaban niya. Naapod pa na po yung integrity ba? Hindi ko gusto, I may not be rich, but I think, at least man lang, grabe naman good ka, crowded karon ng social media sa mga butang na walay pulos. And it Brain dumbs the society really. And a lot of people like that because when people are not thinking, they're easy to be deceived. Correct. Right? So I hope na like there are more content creators that would think na beyond the money, there's a responsibility True. that you true, have true. to Yeah. uphold. Sophisticated kasi sir, no? Like, Thanks so ganahan ko much. makipag-ingani nga conversation mo. Pwede pa ba ito mag-second episode? Pwede, pero depende. Alam na siya. Okay na to. Okay na. Thank you.